Jaz pa eno anekdoto. Pred kratkim sem gledal povzetek dana Japonske in sem se spomnil, ko sem obiskoval te stojnice, v bistvu so bili prodajalci, pač ni skrivnost, da v Sloveniji je customer service pač predvsej tako hit and miss. In prodajalci na tej stojnici so bili pač zelo prijazni, zelo nekaj, kar nisem pričakoval. In pred kratkim sva šla z Juvanom, ker sem začel pač spet padati nazaj v cosplay, iskati material v Ikeo, ne? And I was like, ta stavba je tako megalomanska, ker da bi pač res ima 15 vrat in ne veš, kam moraš iti. Ja, to je zanalaž. Mislim, s taksi tako 1 uro pa pol noter komod. Literally. In midva se parkirava pred stavbo in potem, kam moram zdaj iti? Lo and behold, pride eden od delavcev in like, gospod, prosim, v tej smeri, tukaj so vrata, tukaj greste čez. And I was like, holy shit, personal servants. Fine. Mislim, ker ne pričakuješ, ker to je pač veliko podjetje, pričakuješ, da bo pač bolj brezoseben odnos, ampak ne, oni so me lepo popeljali do vrat, potem pa, kam pa zdaj? Zdaj pa vidim tam 24 blagajn, ne? Spet te pričaka en tako imenovan butler in zdaj prosim v to smer, gospod, v to smer. Ne, to so slaves. In potem, ko končno pridem do prave blagajne, do katere sem me popeljal, it's like, gospod, sem počakajte tukaj, takoj prinesem, takoj pripeljem in potem pripeljajo tako na vozičku, a ne ves material za mize in tako naprej. In lepo lahko odpeljem do avta, ki ga parkiraš tik pred vrati, naložiš in potem lepo spelješ. In to me je v bistvu spomnilo, that's how Japanese must feel every day. To je zdaj, Marko zdaj tako povedal dramatično, čeprav ni bilo čisto. That's how I felt, okay? Marko, kaj tvoj point je, da bi to potrebovali tudi na konvencijah? Vsak bi mogel imeti svojega zasebnega butlerja. Edino, kar se lahko tako počutim, je na teh konvencijah. Na konvencijah se tako počutiš. Tako se počutim, ko interaktiram s stojnicami, ker se mi zdi bolj oseben odnos. Basically, it's so fun to... Exactly. I am on the other side. Jaz sem na teh stojnicah.